السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني وردفتوتا في خبجمتوتا قينيا كمنا قابتني جرتني ججباتني سنين ججا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا أمتا قينيا واحد دون الرقية ترقاكم أغرتن سني قروا الحمد لله فييتين جرى الحمد لله رب العالمين دران درسي الحمد لله سنين لين بقى قمتني إيه الحمد لله وانا الرقية خانا قوتوغا كوبان قابو أنا أكنا ما دو إيه تاني رفيه الريبا قيسا قينا اتفقاتي واتكالي كوبان قابو أمومان تنان قامو من ركبو في تيدي وموقع أرقوداوا أبراهيم دران انتهي فيفوي دروا الحمد لله وهم داو ربما نمت فدا ربما نمر رافت الحمد لله ربي قيادينا ناجو باي دعائنا قد سنلين الدو تكا يادوتني إن شاء الله فايتين جراكون ودعاء انتيسان كيبالمت الحمد لله رب العالمين بغا مدن سنلين أن اللين غمديتين جرا ربين الماغي يرتي بغل بونا ديسه إيغا دعاء انتيسا واحد دو أنو راد أورغتي واحد دو وانا الديم وبلا الديم تلين الرأول جتي ربي الماغي هي يوم سنة الماغي هي يومك الحمد لله رب العالمين بيانا ما تنا خيستي أبادا خاكوتي ساني هذا اللي راغوكي ساني الماغي يقوبا هم بسان سلاي غرو الماغي يلين الحمد لله ربي نفاي سيف الحمد لله أنا وان تيخانا قوتو كبان قبو بيني ربي جزاء قبلو في وان جوني قبو جزاء نسا جنة إن شاء الله namaddi dhaabbatee dila kana akkanatti sheeka kana hundanatti fidee dila kana na wal'aanee hangan dilan ta'e kana guutuu na wajjin cinqamee eenyu na wajjin gubatee kana na fayyisa isumaan na bira dhaabbachuu jira idaayu alhamdulillah rabbii jazaa kafalaa fisalleedha namni ilma namarra jazaan barbaadu rabbuma haaliqarra jazaa barbaada rabbumaa ichaaf kadalagates khayrii rabbumaa ichaaf dalagata inshaa Allah rabbiin irra haa jaalatu innillee khayrii dalagatee jira alhamdulillah أنا اللي كنا وردان تيسان فايتة لفاقات المان إسرتي الحمد لله سلا أكا نمات نفايو قرو الحمد لله ربي ننجنة وهم داو ربي تنان دوتا سنجنة المان خيتس مراتت المان خيتس يوم سنجنة الحمد لله المان خيويخ المان خيرت فاي المان خيالي واللالي توري جيرين مخيالي نفلي واللالي توري وان خيسة توري اسم تنرقو بقى باو أما بليان خيا أنا كم فيديو اللي لالو هندن داو وان قيسة توريسان جيتشودا الحمد لله قرو على كل واهم داو الحمد لله من جنة الحمد لله ربنا كدبر جنانة تنديبسني جنانة تنديبسين أكدبر خنا إن شاء الله الماقي يلي ربين إرنا هاجرات جسو ربنا يلاني يوم سنجتشو وربادة بيانا ما تنا خيسة إن شاء الله ربين بيتيتنا عقل شنا جاني أبا إنسان إن شاء الله ربين نفيساف ربي أفيسوفي dandeettii isaatiin qaaliinni ni fayyisaaf dhuma jenna rabbi irraa abdii muranii alhamdulillah buleeyyan kiyya baga gammaddanii kun wardaan isinii wajjin haasoo itteen isiniin jaa haga dhiyoodhaa torbaan guutuu edaan jiruu keessan jiru isintu quba qabaa jechuu waan an keessa jiru anamma fiidiyoo sanillee ilaaluu hin dandeenye jechuudha edaa hangan ta'e kana guutuu of hin beeku of quban qabu torbaan tokko guutuu hin nyaadhu hin dhugu halaas akkanumatti مراتو جرايتشو الحمد لله واو الحمد لله كنوما قاموا ما نركبوا ملء قاموا مجا أرجوفا في خنانا نركبوا ملء الحمد لله فيت إن جراوان برا كان قبو قاموا خنا كمدت نركبوا ملء وان برا بك برا فيادا الحمد لله ما خير لين مجرا فيما قبل إنسان لين الحمد لله لين فيان قبا دعائنا قد أملي إن شاء الله ربي ما بي مثل تسياقل شيرو قباب دو خيستي ملسي قد إجاز ما دعائنا قد أبليين قيا قروا يو ربين بيرماتنا خيستي تنانجيس وربي مبروخة به أكل ما تسيتي قبطاو جيس ربو ما نرها قوتو غينو منجا إسر اللين جيسين هاجو جات ما دعائنا قد أدا قلوم فدا إن شاء الله قليتن آلي تيارقو فدا إن شاء الله ربنا أنا ما قال سنجا رب الرب دي مرو الماقي يخنا وجين أبلي فيسه وجمع ربي نقول سجيتي يادا إن شاء الله دعائي نقول هذا جمعتشو مالي ربي قدن رجيسسني إن شاء الله كدبر ربي خيانة ديبسني جاي أتمرتنا عن هاجو دعائي تيسا واحد دون أجر قارت واحد دون أجر قارت بجت أبليين قيا دعائي تيسا النبي رد أبدا نسنجا وهم برا واتك دعاء ومن دعائي على هنجرت وهم دراو دعاء ربيتو قاردا إن شاء الله شيخ صلى الله ربي جزاء قبلوا فيها قيامك
cinqamee rakkamee namni ta'u fi dhiisee guyyaa meeqa biyya tana keessatti akkatti nama bira taa'u hin jiru. Na bira taa'ee sheekni sunillee guyyaa meeqa biinii wajjiin mana kana na bira taa'anii insha Allah rabbii wajjiin halaama rabbiitiin na fayyisee jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbi jazaa kafaluufi rabbiin ilmi tanallee irraan itti haa ida'uuf sheeka keenya sanillee du'aa'ii nu godhaafi isallee rabbi umrii nu haa dheeressu. Sheeka ajaa'ibaa as baasee diinini takkaatuun agarre ani garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Rabbii wajjiin dandeettii haalan qaba insha Allah. Rabbummaa isa gargaara waa hundaa'u rabbumaan nama gargaara. Rabbii wajji sababa ilma namaa haalan na gubba cinqame haalan na gubbatti rakkame khairii dalagatee jechuudha. Inni rabbiif jecha insha Allah akkuma rabbiif jecha jee na wal'aane na fayyise rabbii wajji kanatti. Rabbiin isa bira haa dhaabbatu isallee bakka deemu bakka hundatti insha Allah. Biinillee galata isaa waan hin jee hin qabu insha Allah. Rabbumaa jazaa kafalaaf ani nama tokko haas keessaa na bira hedduu akka isatti na wajjiin cinqameen qabu biyya tana keessatti hedduu na wajjiin akka obboleessa wajjiin dhaladhetti na wajjiin gubatu jira jechuudha. Na wajjiin gubata hedduu waan an ta'e rakkoon tiyyatuun hedduu isatti yaachiftee isatti ulfaattee hedduu na wajjiin cinqamee ilmaan kiyya hoo rakkatan na wajjiin rakkamee goda seenee yoo ilmaan kiyya waa dhaban itti naafidee yoo rakkadhe waan rakkadhu san rakkoo san yeroo san keessatti na wajjiin cinqamee yoo tana furuu danda'u taate na furee akkasin na wajjiin gubachuu jira. Rabbii jazaa kafalaaf insha Allah hanga bakka tana hunda ga'utti na wajjiin gubachuu jira. Ilmaan kiyyaa wajjiin hedduu gubatanii jiranii hedduu gubatee ilmaan kiyyaa wajjiin haalaan cinqamu jiranii bal'oolleen insha Allah rabbii jazaa kafaluuf innilleen gargaaran ilmaan kiyya bira dhaabbatan hanganaan dhukkube kana hedduu takka ilmaan kiyyaa wajjiin na ilmaan kiyyaa na rakkachuu jiranii warra ilmaan kiyyaa na rakkate hundaa'u rabbiin jazaa kafaluuf jazaan isaanii jannata. Ilmaan Oromoo hundinuu warreen na jecha habiyya biraa irtanillee gubattanii dhiiga boo'utti irtan rabbiin isin haa gammachiisu. Gammadaa kunoo fayyeetiin jira galee gammachuudhaan insha Allah biyya tiyyatti rabbiin gammachuu tiyya malee gadda isin dhageessisanii balaa akka tiyyaa tana nam tokkollee rabbiin agarsiisanii du'aayin isinii isinilleen du'aa umanaa godhaadha. Garuu wanni rabbiin namatti fide hin oolamtu rabbumaatu hagana kana hunda taatanaan jee insha Allah rabbiin narraa haa guutuman ja'a. Rabbumaan kadhadha waan hin cuun qabu rabbiin tana keessaa nagalcha kun insha Allah balaa akka maleedha kana ganaarraa haa cuqqaalu narraa haa qabuun ja'a. Ni danda'a qaaliin inni waan dadhabeen qabuun ciyoo sanillee narraa afaan qabe insha Allah narraa bakkuma jirutti narraa haa oolchu balaana deemtu hundaa'u. Abbaa mana kiyyallee insha Allah abbaa ilmaan kiyyaa rabbiin na haa fayyisu sallee du'aa itti naa godha buleeyyan kiyyaa insha Allah naaf fayyanilleen numa fayyeetuma insha Allah bakka deemetuma ilmaan isaa beekee itti haa galu waan hin juun qabu waan fiifuu tana keessan jira. Wannin ani danda'ullee wannin ani godhuufillee hin jirtu rabbumti qaaliin bira dhaabbatee haa godhuufi obboleeyyan kiyyaa. Tanaaf waan ilmaan kiyyaa wajjiin silaa isallee wajjumaaniin galuu fedha biyya tana keessaa insha Allah rabbiin ifaa beesisu. Haaliin dandeettii isaatiin ifaa beesisu du'aa itti naa godhaafi insha Allah. Ani fiifuu du'a qarree gaheetiin galee. Wanni godhuuf hin jirtu haaliquma hawaa namaa godhu haaliqumti haa godhuuf isallee insha Allah rabbiin wallaansa isaatiin. Dandeettii isaatiin ilmaan isaa haa beesisu qaaliin rabbiin haa dirmatuufi insha Allah. Egaa du'aa'i naa godha obboleeyyan kiyyaa du'aa'iin teessan waa hedduu na gargaartii du'aa'ii teessanii na bira dhaabbadha insha Allah. Hangam biyya Yaman tana keessaa ba'ee bal'oodhaan biyya tiyyatti galutti alhamdulillah lubbuma tiyyaan yoon biyya tiyyatti gale akka waan guddoo takkaan biyya tiyyatti galetti ni ilaalaan alhamdulillah. Nama fayyaa qabu waa hundatti waan nan fayyaadha rabbiin fayyaa teenya guutuu nurratti haa irraanfatu obboleeyyan kiyya. Du'aa'i naa godhaadha du'aa'iin teessan waa hedduu balaa adeemtu hundanarraa oolchutti jirti balaa natti dhuftu hundanarraa deebisutti jirti insha Allah. Rabbumaa jazaa isinii haa kafalu isinilleen rabbi jazaa isinii haa kafalu. Warroottan hordoftoota kiyya taatan warroottan biyya birarraa akkana na wajjiin boochanii maraachuu jirtan hundinuu rabbiin keessan jazaa isinii haa kafalu. Rabbiin isin bira haa jiraatu anillee rabbuun na bira haa jiraatu bakka jirutti ilmaan keetii wajji qaalii biyya teetitti si haa galchuu ni danda'a. Rabbiin waan dadhabeen qabu abballee fayyisee alhamdulillah fayyaa guutuudhaan gallaan akka waa takka wanni nan barbaadu hin jirtu fayyumatiyya guutuun biyya tana keessaa waan hin baafadhee tana biyya musiibaa biraattu irra deemu jira musiibaan itti buute
odoo musiibaan biyya tanatti hin buune rabbiin ilmaan kiyyaa wajji biyya tana keessaa nu haa baasu. Warra rakkatu jirtan hunda rabbiin rakkoo isin haa baasu. Rabbi isin haa furu jaa. Furmaata rabbumaa qaba ilmi namaa sababa. Rabbuumti dandeettii isaatiin nu haa furu biyya tana keessatti hedduu takka rakkachuu jirra. Hedduu takka cinqamuu jirra. Hedduu takka gubachuu jirra. Inshaallah rabbumaa jira waa hundaa'u rabbiirraa abdiin muranii. Egaa rabbiin kanas gaha bakka itti dhiifnu hin qabnu. Isumatti ijjina gaa isumatti wawwaannaa waan dhufe hundaa'u isumatti ijjina balaa adeemtu hundaa'u isumatti ijjina rabbiin nutti hin fidin ganaadha. Inshaallah tanumarratti nurraa haa guutu. Ilmaan keenya wajjin rabbii umrii nu haa dheeressu. Fayyaa bareedduu riskii guddoo rabbiin nutti haa kennu. Obboleeyyan kiyyeessan illee bakkuma jirtanitti rabbiin fayyaa teessan isinirratti haa irraanfatu. Du'aa manaa godhaa inshaallah rabbiin fayyaadhaan. Gammachuudhaan haalli ta'e wal si agarsiisu jaa du'aa inaa godhaadha. Hedduu takkan ilmaan wajjin biyya tana keessatti rakkachuu jira. Akkuma agartan kana hedduu rakkachuu jira. Ani immoo yoon lubbuu tiyyaa fi lubbuu ilmaan kiyyaatiin biyya tana keessaa baafadhe biyya tiyyatti galee alhamdulillahi rabbil aalamiin jaakka nama qabeenya guddaa tokkoon biyyatti galatetti yaada. Du'aa inaa godha. Waadamnillee biyyeefitti gala nama kun alhamdulillahi rabbil aalamiin waa takkan fedhu fayyaa tiyyaan galuudhaan fedha. Fayyaa tiyyaan haalii tiyyaan wal arguudhaan fedha. Garuu abbaa ilmaan kiyyaa kana xiqqoo na qoccaa isaan na yaachisaa ilmaan kiyyaa akkaanarraa mee abbaan keenya jedhanii eegaa akka innillee asitti na yala hafuun fedhu maraatallee taatu maraataa kiyyallee qabeetuma hidhee yoon hin galfadheen fedha. Rabbi na haa laaffisu obrii hundaa'u haaliqumteen na haa laaffisu rabbumaan namaa laaffisa. Du'aa umanaa godhaa du'aa'ii wanni dabre hin jirtu. Du'aa'ii teessanii na bira dhaabbadhaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya qaqqaalee bakkuma jirtanitti isin hundinuu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.